Abareyo muri he? Mwaba mwamenye inkuru nziza yumvikanye aho ikipe yacu y'igikundiro Rayon Sports ubu noneho yatangiye gukomanga mu kipe ikomeye cyane mu gihugu cya Uganda. Ese ni uwuhe? Ni uwuhe rutahizamu w'igikonyozi w'igikoko biri kuvuga ko yazanwa mu kipe ya Rayon Sports, ari nabyo Wasiri ndetse na Murenzi Abdallah baje gukomozaho. Gusa twabashe kwinjiramo indani tumenya iby'aya makuru, so gusa kuko hari n'abandi benshi ikipe Rayon Sports iri bumanure. Ni ikipe izaba yubatse mu buryo budasanzwe kandi abenshi bakomeje kuyivunira ku gahera ko yabiri kugura abakinnyi bakiri batoya ndetse batari no ku rwego rw'ikipe Rayon Sports. Baraje babone ikintu bise ikipe Rayon Sports ya nyayo. Ubu noneho ibintu birakaze cyane. Reka twinjire muri transfer, tugusaba gato kubanza kudukandira kuri subscribe, like, nibyo bintu by'ingenzi tugusaba, ubundi dukomezanye tubaye ikaze. Statistique zo zirazwi kandi ni umukinnyi uri mu kipe ikomeye cyane, ikipe y'amatsinda yanatojwemo bamwe mu bareyo. Uyu bamwita Robertinho, herutse kwigeza mu matsinda ikipe ya Vipers, mu gihe ikipe Rayon Sports nayo irimo kwitegura amatsinda nuko izana abakinnyi bakinnye ayo matsinda koko. Naho humvikanye uyu rutahizamu urimo kuvuga ko azagurwa akayabo k'amafaranga menshi cyane, kuko ikipe Rayon Sports yaranayateganije, ko ariyo mpamvu mwabonye izana abakinnyi batakoshejwe amafaranga menshi. Mbere yo kujya kuri uyu mukinnyi uko ibiganiro bimeze, reka noneho mwinjize neza muri izi statistique ziranga uyu mukinnyi. Ikipe ya Vipers mbere y'uko imuzana yari yamaze kumukura mu kipe ya Police FC ibarizwa mu gihugu cya Kenya, aho yari ayoboye muri shampiyona ibarizwa muri iki gihugu cya Kenya, ariko kandi yageze mu gihugu cya Uganda naho akomeza kuba inyenyeri muri ikipe ya Vipers nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Nanone ku rundi ruhande n'umwe mu bakinnyi bafite izina kuko yakinnye FUFA Big League 2023 2024, anafasha ikipe ya Police FC aho muri icyo gihugu cya Kenya gukomeza kwitwara neza mu mikino itandukanye, ayoboye n'ibitego 12 uko amakuru y'ingenzi akomeza kubivuga. Ibyo si byagarukiye aho, ahubwo umwaka we wakomeje kugenda urushaho kuza ibyiza bikomeye ubwo yavuganaga n'ikipe ya Vipers Sporting Club ibarizwa muri iki gihugu cya Uganda. Nyuma yo kugurwa hagati muri shampiyona yatsinze ibitego byinshi cyane bibarizwa muri 18, ikipe ya Vipers iza no kumwifashisha abageza mu mikino y'amatsinda nk'uko amakuru akomeza kubigarukaho. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi b'inyenyeri muri iki gihugu cya Uganda, kandi ikipe ya Vipers akariyo mpamvu ikomeza kumwakamo amafaranga atari make, nubwo harimo kubura amezi make kugira ngo amasezerano asanzwe afitanye na Vipers arangire. Aha ikipe ya Rayon Sports barimo kuyisaba agera kuri miliyoni 85 zose uyashize mu manyarwanda. Gusa akeza karigura rwose. Hari n'ibindi bidasanzwe birimo kumvikana ko arimo gusaba ikipe ya Rayon Sports. Icya mbere ni ukuba aba kapiteni muri ekipe, nanone ku rundi ruhande akaba yahembwa agera kuri miliyoni 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ntayavunje neza, murabyumva neza. Ariko kandi ikintu noneho kigoranye ikipe ya Rayon Sports ishaka ko ikurirwaho ni ukuba ngo yakodesherezwa inzu yo kubamo itari munsi y'amafaranga ya miliyoni. Ikipe ya Rayon Sports irimo kubitekereza ikabona aya mafaranga yaba ari menshi cyane, binatuma ikomeza kugenda idiringa n'aba bakomeza kumvikana barimo kumugurisha muri iki gihugu cya Uganda muri ikipe ya Vipers ko bagabanyaho gato. Amakuru y'ingenzi atugeraho avuga ko ikipe ya Rayon Sports ikomeje operation yo kubaka ikipe cya, kandi uyu mukinnyi ntabwo agomba kuba ayicika ndetse akazanaboneka mu mikino ikipe ya Rayon Sports izahura n'amwe mu makipe adasanzwe arimo kumvikana ko yakina muri Sekafa Kagame Cup mu rwego rwo kwimenyereza ko yanasohokera igihugu mu matsinda Confederation Cup, ikaza kuyibikaho mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ni mu gihe ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bukomeje gushaka mu buryo bukomeye uyu mukinnyi guturuka mu kipe ya Vipers. Noneho izina rye reka tuyibabwire, bamwita Isaac Ogwangi.
uyu ninde? Twabivuze uko ari umukinnyi udasanzwe kandi ukomeye w'inyenyeri muri iyi kipe ya Vipers ukina kuri nomero 9. Uyu akaba atsinda rwose, inshundura zikaba zimwumva bigendana n'iyi statistique twabagejejeho, ariko kandi kuba nanone ikipe ya Rayon Sports irimo kugenda imukenera cyane, ikaba inamukeneye mu buryo bwo kumukoresha muri iyi mikino idasanzwe ikipe ya Rayon Sports ifite imbere, nuko iyi ekipe ya Vipers ngo buriya ngo yaba yashizemo n'imiyaga ku kuba irimo kumuca agera kuri miliyoni 85 zose z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo twayavunje. Ariko nanone amakuru y'ingenzi twakira, delegasiyo irimo gushakira abakinnyi ikipe ya Rayon Sports ngo barashishoje cyane ndetse bareba imikinire ye, babona umupira arawumva, bigendeye noneho kuri shampiyona y'igihugu cya Uganda izwiho ubukare bukomeye cyane kurusha shampiyona yo mu gihugu cy'u Rwanda butagereranya, akaba ababonamo ibitego nk'amakipe arimo Big Stars ibarizwa muri iki gihugu cya Uganda ndetse n'andi. Biragoranye cyane kuba ikipe ya Vipers nanone itaba ngiriseriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nuko ikipe ya Rayon Sports ariyo ikomeza kugenda ihabwa amahirwe, ariko kandi hari no kumvikanamo n'andi makipe akomeje gukomanga ashaka uyu musore, dore ko ari umusore ukiri mutoya nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza muri izi nkuru zidasanzwe kandi zikomeye. Iyi title twabashiriyeho ivuga ko Rayon Sports yasanze rutahizamu muri Vipers cyangwa Isaac Ogwangi muri Rayon Sports ashobora kuyisangamo, ibyo byo birashoboka 100%. Asante weho wakurikiranye kino kiganiro, turakwibutsa gukora subscribe niba utarabikora, reba gato munsi yo video ubundi ukoreho, tujye tubana muzi transfer n'amakuru